watinda ta museise wito wa Motongwe TV ina ukelja aina udhocha kilunguni cha Tuneenanie nitawa Jacqueline Binya na studio ni na makwa adango ena mamukethie na mumutavia umowone wiva na kilungu cho mundi twende ya kuma last week tunanenea yolo wa Kumina Nzaa Ukambani na twende ya munono nena nyito na makwa kama mukethie mniambia naku Bishop Mala nitawa Bishop Mala wa Jesus Grace Centers nikuito ni Kalama ina udhocha Tuneenanie. Thank you Bishop, karibu ndonge ola mwetu wenu muiye our baby girl umaba mwetu muini ndola ni muini waba ndonanga thame ya Katelembo kama saku asante na kwa nita Dr. Jimmy Mutunga kuma mujituni na ngo mukaribisha Tuneene mai unena ni wito musiaisa ni Kumina Nzaa lakini ama boni ngina ndo molondo meta mama ngina jibu wa introduce faith na wala we introduce what's happening this ni jao ni kwa Nzaa what Jimmy no wote weza ula nizi roage and you introduce faith unena wito mai last time tuinena Kumina Nzaa tunapikia balabe ndongo isito na Bishop waambie nesa Yosefu brothers make mayesi akatwika mundu wake diko na Josefu ai silikali ni ya parao ndai na mawoni ndai ndanenga waninga indoto na ndongo isito twasia ndongo isakwa wa ni ningai we expect them mena ndoto isu lakini you kiliko kitu kuma bala nini kendo kambo mie twawani twayangite kuma kabinda kuku twina kiliko kana Ukamba ni twinde ona na thina wanza na jini atutavya babo hosi tutethia tutwapukivu twike maundu onthe twina ndongo isi na mawoni yasu na ndongo hii siambia banundu ti governor TMCA ona bu utoine Jeki kila kindu chonde na musio munobyo withia wanamo na ulawe na woni na kiola we na woni akaeliota byala ngi we namo undu maidete kwika ona ni uthio kethi andu maidie musie na munda ti mweme na yu atongo imaitu na seo muno undu tutabasia mayetia kula keka ni kwikiko miaka 5 undu miaka 5 tena mbua miongweli miaka 5 miaka 5 ezu eithela Ukamba tetha ni ijiti uthocia riu ethu undu manena niguo lakini nindo na kwasekana thina ni ndoto na ndo onote governor lakini andu ala we namo na ala meusa kwa ministers nundu katika national government na katika county government Jimmy mena ministers ni watiyewa pe minister wa agriculture minister wa agriculture ena nini make ala wailete kwithwa ai matabia endaina kuya Kalama mwi andu makalama ati maikavande siendona nundu kuuni kwa kathanga thikeu na kwa uwa muno tuvemba twika yelo mutumia ongia mbia twika lelo na tuimesia tumenduka tuyanu ambia uiwe ndo mandhamusa kwa inzia nundu ye kwa uwa mbua mbinge etha ni Kalama thanga thisuye ya meria kiuchonde na minister wa agriculture losa kwetu ni either governor kana kasa kuwa ni government ila national ni kwate mena ibengele sia kubunde sia andu yolwa wemi kwa pape mundu wendo ae kalile okethia ande kumire andu kwa ili taikwata nundu pe mbesa ile itengetwe nundu akiu ti lazima mwipe mundu okomutavya kiu pe ngalete miona yandikitwe ministry ya agriculture Masako Kitui Makueni
yandikitwe agriculture pena ndwa masa kuitwe nene governor ala executives mebu officials na mama ile tekwenda mai checkpoint makamana kana kweli agriculture niende ko thina witu wo kambani aitike ndukingi no kalaka wathi kainiwa ne kamundu mundu ngena nyene bishop dina chatina wathi wa ndanzi kainiwe ni mundu ngi tene na kegwa kaina wasio kamengele ai mwana ke muno sio kamengele ai museo muno byo na mundu zuwa ini ne gwateka kai azia lakini sio kamengele thina wake aidia mutwe ndaelewa onajiwa ikia mbeu kikune kwa ina vanini ndaelewa ndikezi Nina sio kamengele keka mundu mwiyozi no kodwa ina uneke asia aine ya akamba nundu kila kiutu thinya ni tuina abundigwa na tuokata abundigwa njimini wekete kiu wathi wa mino mabunde cia banda imanga niwe nake watwete ubwa kwa nyamo atwete manga kone nguwe na siwe nende ya uwe kawa kwa milila kawathi sio kamengele ando kaine mutrende kuelewa ugabe hithi mwa pastor wakuno kwende nene ngene no sio kamengele ngwenda amini kawathi nundu kawathi kukena ndeto cia uo twika ndia pay institutions you can go yes pe maobisi utonothi exactly pe andu pe kabinda kokie kama matumbi meta wa makwel na kila mundu ambia kuia ndio ise environment yaku weambia kwika maundu ma wimi utese kana muthanga aku ni wailite so kamengele sio kamengele ni ndia muno ndekuelewa mutwe ti muno ndia mutwe ndia mutwe ndekuelewa kowe tuitabia sio kamengele meba ya musi no athia kanene na MCA kwa chief akamanya muthanga pe website pe institutions ya government ngali cia serikali sikikwa mauta ukona sisi rula kuku tamwe ukona mabisa andu mai sikitumi chachu tunene sio kamengele nye yukela wendo tabia sio kamengele onake amane tika sindu isio ndetika mukambe umanio lake ambao tumio kisigitesi ambao tumia kila cha kuisi kila cha kuisi ni wisi na tinyezia yanga baya timina miyele yanga chungaya na tinyezio kwa sini ndio kwa kuikia namba 2 naona kiguki bitite mundane kwa nina elenzi ya lebo kikoka kikatwikana chatwikana kiguki charity ni kika tambe iko i basics kana serikali yoke nayo na serikali yoke yikulie andwa to ya yie maobisi ni baya ma agriculture na twai maobisi meta KFA yeta wani bishop kwa sia Kenya Farmers Kenya Farmers yeta wakaibe kaibe binda na manda mbeu ya sunflower onaeno kibala be Dr. Jimmy Ndimokoje mbeu isu paibando yoneka lakini hiyo ile tokomea Ukamba na hiyo ya ile Jimmy Ukamba ona ute no wa mauta twaile kwa wiki yo mauta maku ukauma sia mauta maku ukavini ya buta undu meka kwani undu meka na nathi yuke lake ki utubingisa nekana na mwatongo imaitu masiaiti kilacho kina mpangithia ngwika kiombete pesa ni chamu ndao sisi ai yombe wino naete inderiata batalaisi yo naete nondo windo kasumbika andu mekuigwenza makwithukisi onoso wete ata nondo mwana bishop akajaga tabanya chuma andu mayigwenza ukilazia wili ogezethela nione na wewe kila mundu gwethe no komyenenza ona ciana ciisoma kwa uni thieta ile kulia kila wenga yuto nengete na kila tuonetie ivye ekato ekotikatwike asio kama ngele nichaona akilini yakwa kele testi kulia ni na kwa tanga ni wanenga maembe nani wanenga maembe maseo value addition ndo jimio weta eloko nena nando make iyembe yeje yambongelela value myao tiwa wononie makowe meka na tikasia keuke nekiwe ninganya nikibuse nondo ni mundienda kuonekata nako ela wona kela ila ke itatu sionekie kiima kiwe ukimena kibuthia
tete kulie wa kambuni yake ti lazima twake kambuni nene na ya makoweni lakini no twithuona kaindo kaitu nikana nao yende ya makowe ya masako no twenyezikie tutesa yembe yikategwa sidingi itatu na yibi kailobi ne sidingi myongwele chio kila cha change kuma bana ndateka 30 ni chao nye mawoni makwa ni silia ndongo isionze sio kampani kuma Kitui Kuweni all the eastern ona embu priority Eastern region yeto Kumina Nzaa nondo mundu mubunu ni mundu wina akili ni mundu wina energy nuku kila kathukume ukwetiombia ni aso na kwa ni Nzaa na mukanga aso ni aso the wrong way Dr. Jimmy andu maike kwa maka aso the wrong way manengo information na maende to kumikwata ba nigwirikana ndo bishop na faith mane na ba kindu kimwe nimbo twaleta mana kana paingo kindu mpya tukwika kitekito bandu bangi ungu asua nange ndizini mutabanya kana ni chao waisi alizi diko no ende onde kutengea manda kwa kindu mpya tu kwata na awombe jadi no weta pe andumena watho kwanza utambe peke ni wete mbene naze kita climate smart agriculture ono climate yoni change ni zeveni ni bendukie no lazima na itu tobendwe kilimo kitu na kindu chambe kila alitakwika ninaona nduma county kana atongo mitu menenga na mbeu ninekula sia mbeu no ni mundu kwatie tender ya supply mbeu maze mendo so ya mbesa kana fertilizer no ni tenda makwati ya fertilizer maze mekondo kwa mbesa ulo matabize mbeu no niye kwendeka Ukamba no kisiokina na mbeu mwemi nutamwe undu walete kumibanda na ni chakula kwa sustainable yes kwa kindu chambe in climate smart agriculture twasia nwaldo mana muthanga waku you can ndo ne zipe research yake styling sia kwa sia ubanda gazogenda no bande kiguni no bande zeveni kijata lakini ki muno kula ku banda twibanda muthangani ko muthanga ula uthikwikia mutuzi waku kana mumezi waku kana mbezi yaku wale kwikulia muthango wako bwata na tumanda muthanga bwata na kwika kitu soil testing kana kuthimiwa muthanga waku naleta mana wenda chao ondo nda kwa daktari ukazira niwe mutwe niwe chao akakwea akaudhimanga muthanga waku thima muthanga waku pe muthanga twikia fertilizer na ndu kwenda fertilizer kwenda manyua kana manyua no yaita ne akuisobethia no ya ng'ombe nundu kile kwenda yenda muthanga kwatane munango nundu nulekanitie nundu oneke fertilizer wianata muthanga uzwit wekalu witha wa mana wanguku ukaza muthanga usini wasisia aya ni wasisia kana fertilizer either zina elements bingi neither ina nitrogen phosphorus na potassium not to meet NPK kana diammonium phosphate DAP no ndo kumana nikia DAP kana nikia NPK kana nikia chao ndo ino yenda nitrogen onozisia fertilizers pe na nitrogen bingi kana phosphorus nini ndo mudhangaku kwa ndo mudhangaku kwenda na pia mudhangaku walita kunenga fertilizer undu mumelo kulingana ula mumeo banda bo undu ikwetia yugere ibanda ikobisi webanda sukuma webanda mboso kana webanda mbemba sio ndofi ndale utofauti na weki ndwane nanyi ni anita take care fertilizer imwe once like nitwa imani twa banda utona iki fertilizer na mbemba uibanda kana siananga muiki ya who round nani fertilizer the same kiliko chuno ngina tutabyandu maitu tusiokete bishop tutabia yuluwa ndongo isitu siailite kwikata tuminane na Nzaa ukambani witu nitumwendete muno mwikadhi basa asante.
Museise witu namba itu ya SMS ni ili 3915 na uyambia na ndeto tunenania na yeye ni kilungu chake ile part 2 ya Kumina Nzaa Ukambani. Na Dr. Jimmy ni wane na lot of English, NPK, fertilizer na mbo na potassium andili anyamalimu wa agriculture. Na tutakula sisi ndio sisi tukasiki hapa na tutaelewa. Na nasi ai nyeona naona tuikia fertilizer either tuibanda kana tuende baya kabula kaua tuba kubikosia sorry mbeba siba kubiko kumya meduka ni wote yakia to fertilizer na tuisi ni cha wewe atuno fertilizer muita kiliko chuchu na bishop yuna ambia ndongo isitu siba nundu be bandu sio baluka yu kindu kila kibongo na kina thina muno Jackie ni nando na ku advise governors maitu ala tinasa kuyena sio muno mokambani ni methe nandu ethwa ni mundu usakwitwe kwithwa wa agriculture ethwa ni mundu wiseni na maundu ma agriculture na andu alama mwilingilite methe nandu mesi agriculture nundu asa kwa kithemba cha muthemba ucu andu acio meutethia kamba indi aimosa kwa kithemba kiu saa ciothe ona fertilizer tikatumiawa ngavana tikabikiawa na maundu ala ama muhimu elimu ila twaithitwo kwata ila yitwa mobundi cio ala maithitwo bundi gwa imi nona tene chibwa jita na balasa ayasia de kokite Nzaa andu ma wetha ni matangazie kokite Nzaa ko umona mwaketha tabadhali subia ijau subia ilu na niwo wakwakitwe na nino nasi ndu icio na ona ko kila county yitu cereal boards nino na masombazu ma cereal boards meo wono mundi na kwikundukula undu walikile wethe yani nita system okuigwa scandal ya mbemba nundu andu acio mamanyie kana taketha bebalaji twa mbemba ciba mbemba citu sina beiwe anonduna nebinda yabikia ya kwambio banda oba uno botela atasia mbeu citu na tukalatia fertilizer witu mbona ku Ukambani ukethia mundu ingangana nengeka kilo ka fertilizer aithi tulombe twi mundani twende na wema kaitherela katendo ngai na ndu yo enda we munganya bundukani unenge kilo kingi thanganya kwa ndio sisi mbemba sio banda kalengi sisemu kiwe nundu number 1 baina mupangilio ndongo isitu alama sakwetwe TMCA tima chief masub chief na ti alame ba kwa governor makwatite docket ya environment na maundu ma agriculture tafadhali wasa kwa mundu wa sindu ingi dukasa kwa mundu nundu mundu ona no na usiasi kana mundu ni mwisene nundu kindu kiloto nenga akamba kikati wa kiligasi na be kindu ono mundu wa mutezia wakwie lakini ibetizio thesi itathe nizi ibetizio mbadi twe mundu wa mutezia ndo cia kitathe na ibetizio cia zova cia thonge na ikakuwa ni mundu mutezia ikatwawa koilo bikatwawa show ikathowa na ndai musomu oka kamu ya lwa haya lwa yue alati na momena yes no lakini mundu nde iso tunenga nyeni boya muno keka ni mamanda andu ona mundu ungamite keka ni wa mwana nasia in the constitution bethe na mundu ukuungamia checking ya ministers ya nimekwika maundu ma ministry la manengeto aete report umundi ni wa umalo oversight kwendie kwikwata mwiba twina kuya kathonzwe usuni wewe ya wa check and balances usuni wewe ya wa deputy president na deputy governor wa Pika County but in the country ni deputy president no ile tosisia cabinet ministers na yubani basi baile tozigwa hii ni functionable kana ndo ani maelezo tu wa mimi lakini bishop ni wo kweli nimeokona wao lakini pe amsingi sina wiyosi sitokona wao tando ama nema Ukamba ni wito kindu kimoki utoya Nzaa kwananga mbusini kukua
miti iumwa paya msini withi saithia deni maundu ang meme kwikika wikulia hii wandu ala manengwete docket iswi ni andu nomo hii kana mena mitumi thuku hii ni mesilia mena ciana ciukite nondu withia usini mbusini miti itilitwa vyo kana mathiu kwa ciana tree planting mevanda the wrong trees ndono thi kubanda muti onyusa kiwu kingi next to river source ya kiwu ndio nyo chonde bio information cha ukiende nondo kuna ministry kuna government and then kuna parastatals kuna nema na nimeoka makathini andu mabiashara nimo ndukatukuniekelele ndukatile miti ni hakuna ndio ndukatile lakini mayu kunenga information moni mautila makosa lakini mayu tethia you well owa nyina nasia raping the environment na wesisia it's harsh but it's the truth. It is harsh, that is the truth. No tabia no only way documentary ingi ya ando maili ume nomba ya pomoka yenziwe mudhanga watabiwe watabwa ungu mesaona nomba ya lika na yilika ni chamo moyona tamwadhi kwa satani na kindu na kindu tokake ngwe chief ni witha wa esi ni wese ya wake sio ni witha esi witha kwa ma complaints maingi katoto mika ka iko na tutuki woke kono ni mesi aya no likana tukila ziatili woke yaibe bana mudhango tumbuki ko tumbuka ai bandu be no ko batatumbuka bandu be na building no yakiamba mall ukaitata osisia andu azuba malikete na yumaende na kwananga environment na kume alikete tukakengwe lame unya muthanga maithama anangite me wakila za ili ukone muteje ima yo maje yoka na ela wananga miti itakasioka inginundu muti wa wegwa muti nigwe mwaito na mama wonibu mutuzwe na bakupe myaka yana na wena myaka yana ni woka na mutheno mwe wautila na wautila ndu replace wezi watila muti wa myaka yana wailo banda miti bakube 10 compensate kwa kamuti kuka muti usi umwe wa wekate yuta masa kwenye nite that is this time bemba siela irosiano sina mwithuka lakini miti ba kimakeke ndia manala ma advice ye former government kitileto ma matla miti ba kathia ni ba twa bita miti mwonza ukatata osisi ni wezi nye na ndiye buna kulia ende ne chao kekekie najua lasi se changes izo sioka even as much as ngotabya daktari baba ondo kuweta as much as ukutunenga value addition to agriculture ela kutembua ikendo kikeka ko utu ikulie ndikana na Nzaa ithele masako na ithele Ukamba na ithele kila bandu bonde ivye to play it role myo ya kwananga na tailambe yosubiata na tisubio na sindu ile kwa kumusi dio tikuyuye manda idulu itano dile idulu uko manao na chozi tekangeto kulelo kwa mutui waku oso idulu itano obande okikasioni obando bamwe manene weke ya mindo oila ko ugo kapula okongelelo automate obala weta akiwa mino thambye miyo manda okamuti obala osaki amayo manda kamuti ubandebu niki nundo kamuti kano koke okoseze keke okotethia na no nie degree ebeto kithiwe ela me no me meta ko COP27 COP27 isume ometa no yekela mabeto kithise metekela ona ndisi anzane siokiesi atwanangia chao siokiesi atwanangia ande jitu na pollutions na mwekilia mwili usi zituka umani wako ziko kasike kuo kangani at the river no ozolaji wele ba itu savu ilionde ende ko this yosu it will cost us more than kozo yeda mwela ya ende tolike kibu niki nondo kekochonde kela chumete industrial area chumete na kochonde sewage sionde siathe wiwe chauni siathe na driver and mona atayambia oba driver lelo usuzu ambia ngong ni basa pio basa ku ngong forest ukoka na winds are very clean na kuyulu ni matapi yake uchuchu na kiki de masobani kikanyua ende kakibike ba mololongo ti mololongo ba ile atumia ima matangu amaithambia bu
keko so you nawe aya kele juto ikulie nondo juto ina technology na tina ndo ala monke teta jimi moko to somedia te ikulie kai kine taete we na ke bishop ndato tabya na ke mutongo yula wibo na ke aite the right people moko to somedia ke lecture ile na language sio kamengele ba ya ground utona kuelewa sio kamengele ndakatata utabwe juta terminology zila na kitalo kunena jibele wewe mundu wa upicha obo usu eseleta balabenda kitale we wa udinda lazano kanene andu kona mangethetu ogoge lana na mimi na mayamba na mayikoni wewe hata ugeya kwenye dina ele na wewe hata dina ele na nenge tikino ketitika yembemba ila sito si kumbe lano katata tukisia kindu kelake mindo na be kindu bishop neni chikimbi kienesa wane mindo part 1 ya kibindi kiki ila waisie tisisie ila wathi sokoni wa mbemba wa banda ekulie ekakoya value addition financially ni chao kuma mbemba na hivi kana kilango ba ke wale uni wakwa kina ataki mbete chao tini wata mbemba ni wakwa tambemba uni wata ibinda ya andu mai mama koweni matesa mbemba amasilia ayo katabe ya wambembe unesilia ukane wakasilia nani kasilia kaunduku ila twina mbua nzeo teitawo le muithela naona tuikwane sia isokoni tweka kindu cheta wa butter trade ene winengwa ikunia mbemba na kumwe koyo ikwete masilia ene na tulato sidia tobuthu ni tulato bisila tubithu one binda yike ndengo mbemba isi wata ndengo makuweni sia imbingiki pe mundu wa wanda ngo silingi 20 na sibika ko sibika na almost silingi jana jemwe yu ikolia wani cho chao kiitendesi sio kamengele ume matoni makamba sio kamengele ume matoni makamba na akili ni ya mokamba na tuambia na ndongo isitu na tuambia na institutions taisu na tuambia na kampuni yako hii siku itwa sia food Africa Foods and then kuna nema asuma to zigatia mazingira nondo kitwi maumie charity muno asema kama ikyo bibi ndandu mona to kwika nai yet madam charity azuia chao ne wonete balama kango onete mbe ndongo isito sikuona mbe Dr. Jimmy niwo donc isitu nita itomo kana grid Mr. Pela lot of kila mtongo wa kwa siebu yake anacho kimi tukuona mambo mengi mepaluka ando mato jali ando ala me kalapuna me kalangata kila ngwenda udhuthia ando make lose up unipe ukoione kana mzungu wa tomorrow comes na tukakwata atongo yala mailete na kindu kila twalita kwika omunthi ni kutumia technology tundi kwa internet tukwata information bingi tana mwathi kwa Free Foods Kenya mabuguzi mukwata information izi yonde mugana na manuals cia zindu yonde kana maelezo ma zindu yonde tunene ba no kwata ru uze kwinthia kila wapanda wisi bandia chao na gibana muthangani wa muthemba mao kile binda waketha waketha minerals kana witha waketha kindu omyeke ni muthangani no lazima manzia ya kutungia kiumya muthangani mundu ala kutungia muthangani twende u uze kwinthia engetha ituni ya thea ati wabanda mbemba ba umundu mbemba noyo watungilela auke no mbemba senza na sia ukabanda mboso ukayuka ite kwasi ukabobanda makwasi asante nimobea Bishop Mala thank you Madam Faith asante Dr. Jimmy umbe kunenga Bishop Dikon na kwani tawaja Klimbinya unene wito umonde twenene ya yolwa Kumina Nzaa Ukambani part 2 ba ni twetia it's a call for action kwa ndongo isito nongi na mututongo ese the right way pe institution si ya kiwu pe institution si ya meonda si ya mbeu tudhuthi andu maitu undu kwa ilite nikenda tumine Nzaa Ukambani witu na tuambia na inywe ndongo isito na kuwe mutongo ibu musini kwaku tongo ese family yaku nesa tumine Nzaa Ukambani witu adimikai asante